Om Swastiastu. Inggih alit-alit sareng sami sapunapi gatre sampun pada ngajeng niki. Inggih sane mangkin kecunduk muali sareng Bapak sane pacang ngicinin pepelajaran bahasa Bali. Antuk punike biar sayang pepelajaran ring rahina mangkin siaga yang indik sarane minekadi buku, polpen, miwah sane lianan. Sampun saya durus biar sayang. Nah, sedurung Bapak jagi ngawitin indik daging materi, mungkin Bapak jagi metaken dumun nggih. Nah, niki napi wastane alit-alit sareng sami. Niki wenten wastan jalan sane medaging aksara Bali. Niki wenten papan nama utawi papan waste ring Bali Banjar sane medaging aksara Bali. Nah, niki taler wenten ring kantor perbekel papan waste niki taler medaging bahasa Bali. Mekesami niki napi wastane alit-alit wenten sane uning. Nggih, yening kantun ragu terus biar sayang pepelajaran raine mangkin. Inggih alit-alit sareng sami sane mangkin pepelajaran bahasa Baline indik papan waste lan atur piuning. Saneka pertama papan waste lan atur piuning. Mangkin sesuratan papan waste lan atur piuning yening dumun ring Bali nginutin surat edaran Gubernur Bali nomor siki warse siu 900 siu dase 5 indik sesuratan dui aksara utawi Latin lan aksara Bali. Nanging sane mangkin sampun wenten aturan sane anyar utawi aturan yang baru. Napi punike niki peraturan Gubernur Bali nomor ulung dase warse kalih tali Plekutus indik perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Utamanya nih sani wenten ring bab 4 pasal 6. Lantur. Nah, niki indik daging bab 4 penggunaan aksara Bali utamanya nih ring pasal 6. Nah, niki sampun wenten nggih. Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama nggih. Utawi ring bahasa Bali, aksara Bali puniki wenang keanggen sejeroning huruf Latin dalam penulisannya. Tapi aksara Bali puniki kegenahang ring atas utawi ring ngeluhuring huruf Latin minekadi ring tempat persembahyangan, ring lembaga adat, ring prasasti, gedung lembaga pemerintahan, jalan sarana pariwisata niwah fasilitas umum sane lianan. Untuk punika aksara Bali mangna kegenahang ring luhur nggih utawi di atas huruf Latin. Nah, nglantur sejeroning papan waste lan atur piuning puniki wenten mekudang-kudang aksara sane wenten. Inggih punika sane kebaos aksara anceng utawi reringkesan kruna. Nah, mungkin napi punika aksara anceng. Aksara anceng inggih punika aksara sane mawit saking kruna tur keambil kecap ipun wantah asiki utawi wandane sane piniajeng. Ngerti alit-alit? Nah, ini nenten ngerti mungkin Bapak jagi translate nggih. Aksara anceng puniki adalah aksara yang berasal dari kata dan diambil suku kata hanya satu, yaitu suku kata yang pertama. Bingung nggih? Nggih mana jebos pacang wenten contoh utawi imbe nggih. Nah, mungkin kewentenan aksara anceng ri sejeroning kewigunaan penyuratannya nih kepah dados kalih utawi dibagi menjadi dua. Sadek pertama
ringkesan tradisional, sane kaping kalih ringkesan modern. Imbenya nih sekadi puniki. Nah niki sane ka pertama ringkesan tradisional nggih. Ringkesan tradisional puniki lumrahnya nih mawit saking lontar-lontar minekadi lontar usade, lontar warige miwah sane lianan. Nah niki sane ka pertama ring lontar usade sekadi. Nah niki niki maksudnya nggih sejroning huruf Latin utawi aksara Latin tambah nanging rikala nyurat aksara Bali wantah ta. Suku kata pertama manten diambil niki ta. Niki sane kuasanen aksara anceng tradisional. Ngelantur wenten mantra. Suku kata pertama napi ma ketulis utawi kesurat wantah aksara ma manten nanging ke apit cari siki. Sampun ngerti? Mangke lanturang. Nah, niki ring lontar warige. Lontar warige punika pada sekadi lontar napi? Lontar pedewasaan nggih. Ening niki lontar tambah utawi ubad-ubadan. Nah niki manis. Suku kata pertama nganggen ukare. Wage, wa suku kata pertama nganggen aksara wa. Sampun? Nah makin ngelantur ring lontar sabdawara nggih. Nah riki wenten redite rahina napi alit-alit wenten sane uning inggih patet rahina minggu. Niki ring aksara Bali aksara re nenten dados mepepet mesti nganggen rerepe. Nah niki suku kata pertama re. Anggare hari raya ampura rahina Selasa nggih. Anggare akare. Bude rebo. Ba mendaging suku. Nah niki sane kewastanen napi ringkesan tradisional. Malih siki taler wenten niki imbane. Nah, klune ring sejroning kolofon. Kolofon iku napi? Wenten sane uning. Kolofon punika wantah catatan penulis umpami. Nah, niki wenten tanggal. Suku kata pertama tang. Ta cecak tang. Panglong. Suku kata pertama pang. Pa cecak suarane pang. Nah, sampun api alit-alit sampun ngeresep indik ringkesan tradisional sampun nggih ki gampang nggih. Mangkin nah sani kaping kalih wenten ringkesan modern. Nah, sani ke pertama. Ringkesan modern sane ring bahasa Indonesia kawastanen singkatan ke surat manut ucapannya nih saha patut keapit antuk cari siki. Maksudnya sekali puniki. Ringkesan modern yang berasal dari bahasa Indonesia disebut singkatan. Tata cara penulisannya berdasarkan ucapan dan harus keapit cari siki nggih. Umpami. Nah niki BPR Latin ring sesuratan aksara Bali cari siki elingang niki kapit antuk cari siki. B napi ucapane kenten surat utawi tulis nggih. B P E kare BPE daging surang BPR cari ampun malih siki BCA cari B C. Nah karena riki A besar nganggen akar. Yening I besar nganggen ikar. Yening U besar nganggen ukar. E besar kali niki E kare. O besar O kare nggih. Dados ni B C A. Inggih asa punika taler ring imbe utawi contoh SCTP sekali puniki nggih.
Mangke nglantur. Nah niki ringkesan modern wenten sanemawit ring basa Indonesia kewasanin akronim kesurat manuk ucapannyane saha patut keapit antuk cari siki. Nah niki maksudnya sekali puniki ringkasan yang berasal dari bahasa Indonesia dinamakan akronim, ditulis berdasarkan ucapannya dan diapit cari siki. Umpami sekali puniki nggih. Sane ke pertama ikip ucapan nih, ingatang ikip cari karena i besar i kare nggih. I ki pa adeg-adeg ikip cari siki. Pemilu cari suku cari. Sampun ngresep alit-alit. Asapun ikut taler niki manula. Nah, elingang berdasarkan ucapan. Cari manula cari. Sampun mangke nglantur nggih. Nah niki ringkesan modern sane medaging angke tawi huruf umpami. Nah niki wenten P3K. Sejroning nyawis utawi menjawab puniki wenten kalih tata cara. Dados nganggen ucapan kali niki dados nganggen angke umpami P3K. Cari P malih cari siki angke 3 malih cari aksara K cari siki. Wacananya utawi bacaannya P3K. Utawi dados sekali puniki P3K. Penapi sani ence ni kedanganan utawi yang mana yang lebih mudah napi ke ngangge angke napi nganggen bacaan dados ke mantan nggih. Terserah alit-alit sareng sami, yang penting patut utawi benar. Kali puniki D1 dados nganggen angke dados nganggen ampura niki dados nganggen huruf utawi aksara nggih. Punapi sampun ngresep alit-alit malih siki. Riki wenten ringkesan modern tiosan kecinga ring bahasa Indonesia preside kicen codos sekali puniki. Nah sekali puniki gang utawi singkatannya GG. Ini ring aksara Bali gang. Sapa dike jalan utawi JL jalan ada niki nenten keapit cari siki nggih nanging wantah ring ungkur utawi di belakangnya diisi tanda cari siki. Sapunapi sampun ngresep preside Pak Edi lanturang makin lanturang Nah niki sane utama ring pepelajaran mangkin tata cara nyurat papan waste. Sapunapi tata caranya nih utawi caranya sane ke pertama indik papan waste ranah adat. Tata caranya nih sane ke pertama aturan penyuratan aksara nganutin pikulih peuahan sane sampun kecumpunen utawi berdasarkan aturan yang sudah disetujui. Sane kaping kalih penyuratan sane ngangge dui aksara inggih Bali dan Latin ring genah-genah suci umpami pura, lembaga adat sekadi desa, Banjar miwah sanilianan sesuratan aksara Bali ke surat ring luhuring huruf Latin atau huruf aksara Bali nike di atas huruf Latin. Mangde alit-alit ngerti niki contoh nih utawi imbe papan waste ranah adat. Nah niki ring Balai Banjar. Balai Banjar niki ranah napi ranah adat kan. Nah sekalipun niki Balai Banjar Penaban. Balai Banjar napi mawinan nganggen nye napi mawinan ten nganggen n kerana ugar-ugar nyurat aksara Bali yening wenten aksara n kegantungan antuk ca miwah ja n punike kegantusin antuk nya nggih
sekali puniki. Banjar, penaban sekali biasa. Karangasem Bali, Karangasem Bali. Nah niki iwang niki durung medaging titik karena riki ring penguntat lengkara utawi akhir kalimat. Lanter. Nah riki ranah adat talar wenten genah suci utawi pura basukian pusah jagat. Nah riki wenten sani kuastanin tanda panti dados nggih. Niki kreasi sang sani nyurat utawi kreasi orang yang membuat nenten masalah nggih. Awet riki berarti pura iki panti basukian. Nah niki luluh kerana musuara ia yeneng ia ngangen nania. Basukian dados ngangen adag-adag pusah jagat. Nah riki sampun patut wenten tanda titik. Sampun resep alit-alit. Mungkin lanturan bapak nggih mangde gelis. Mungkin tata cara nyurat papan waste ranah modern. Aksara Bali nenten malih kaangge nyuratang lambang bunyi aksara Bali. Nanging kaangge nyuratang lambang bunyi bahasa Indonesia utawi bahasa asing. Nah, riki maksudnya aksara Bali itu tidak lagi digunakan untuk menulis lambang bunyi dalam aksara Bali, tetapi digunakan untuk menulis lambang bunyi dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing. Niki yang pertama, utawi saneka pertama. Mangkin lanturan sesuratan sane nganggen duwi aksara Bali Latin ring lembaga umpami ring ranah modern wenten instansi kantor, wenten sekolah, wenten jalan taler nggih. Sesuratan aksara Bali kesurat ring luhuring huruf Latin. Berarti presiden Pak Edi Cutetang utawi simpulkan sesuratan papan waste ranah adat, ranah modern nike patah inggih punike aksara Bali megenah ring luhuring aksara Latin utawi di atas huruf Latin. Sampun ngerti? Sampun nggih. Contohnya sekali puniki. Nah niki ranah modern. Nah niki napi? SMP PGRI 8 Denpasar. Nah, ini sesuratannya niki sampun patut nggih karena aksara Bali sampun megenah ring luhuring aksara Latin utawi huruf Latin. Sampun nggih. Mangkin. Nah, riki wastan kantor perbekel niki taler ranah modern. Nah, niki taler nggih. Aksara Bali sampun megenah ring luhuring utawi di atas huruf Latin. Ini alit-alit meled nyelehin utawi menganalisis sesuratannya nih dados video puniki di skip utawi ke pause utawi ke stop nggih. Terus niki selehin ternyata kini carane ngai aksara anceng SMP niki kan aksara anceng niki. SMP kini ngai angka 8 kenten nggih dados. Makin PED lanturan. Nah makin tata cara nyurat atur piuning iwau papan waste makin atur piuning utawi pengumuman. Yeneng atur piuning punika taler wenten kekalih utawi dua wenten ranah adat, wenten ranah modern utawi ranah dinas. Ining ring ranah adat ugar-ugarne sekali puniki. Sejerone nyurat atur piuning utawi pengumuman ranah adat patut taler ke surat nganggen duwi aksara Bali ke surat ring dhuwur huruf Latin. Nah patah sekali papan waste aksara Bali megenah ring luhuring aksara Latin utawi di atas aksara Latin. Inggih mungkin imbe utawi contoh atur piuning ranah adat sekali puniki nggih. Niki atur pewungu punika patah sekali atur piuning utawi pengumuman. Sampun manut niki alit-alit inde ugar-ugar aksara Bali megenah ring luhuring aksara Latin. Niki sami sampun patut niki nggih. Ki aksara Bali huruf Latin, niki aksara Bali niki huruf Latin, niki aksara Bali niki huruf Latin. Nah sane mangkin
Indayang cingaken napike wenten aksara ancang ring sesuratan atur pungu puniki. Iring analisis sareng Pak Edi nggih. Ngawit rahine anggare, ngawit rahine nah niki anggare napi mawinan wantah akare karena niki ngranjing ring aksara ancang tradisional nggih. Nah niki taler wenten tanggal kan niki tang. Nah niki kawastanen sekali wau kolofon nggih. Juni warsa 2005 sampun patut. Nenten malih wenten aksara anceng. Nah riki wenten api. Riki malih siki wenten tang. Niki kawastanen kolofon. Sampun api alit-alit sampun ngresep. Sampun nggih dados video puniki keskip utawi pelajahin demun. Mangke nglantur tata cara nyurat atur piuning ranah dinas utawi ranah modern nggih. Mangkin sejroning nyurat atur piuning utawi pengumuman ranah dinas patut taler ke surat nganggen duwi aksara Bali ke surat ring dhuwur huruf Latin. Kesimpulannya utawi pemicu ternyane pada sekadi atur piuning ranah adat napi mawinan kadya sapunika karena aksara Bali kegenahang ring dhuwur aksara Latin nggih. Nah niki imbane utawi contoh pengumuman berarti binane napi yeneng ring ranah adat nganggen basa Bali, yening ring ranah dinas nganggen basa Indonesia. Nanging sesuratannya nih pada aksara Bali di dhuwur aksara Latin. Pengumuman. Om Swastiastu, para pengunjung dimohon mentaati tata tertib. Om Swastiastu, iki koma, iki cari siki. Para pengunjung dimohon mentaati tata tertib. Iki titik 2, iki titik 2 nggih, sampun patut niki. Ikuti ampura 1. Ikut menjaga kelestarian alam lingkungan. 1. Ikut menjaga napi maunannya karena wenten aksara n kegandungan untuk ja. Menjaga keles napi maunan nganggen lelenge karena aksara Bali aksara lan nenten dados nganggen pepet nganggen lelenge. Kelestarian alam lingkungan nggih. Sampun patut niki nggih. Alit-alit wenten pitaken ngantos riki. Turu nggih. Nggih yen wenten pitaken dados ring kolom komentar utawi dados chat pribadi nggih. Mangke lanturan. Nah, iwau Bapak sampun nelatarang indik sapunapi pepelajaran raina mangkin indik aksara anceng, indik nyurat papan waste, indik nyurat atur piuning. Yeneng wenten pitaken durusan. Nanging dados ring kolom komentar. Yeneng ngriki kan enten mersidayang nggih. Mangke nglantur. Nah, triki wenten soal utawi pengayaan pengguna kayang papan waste ranah dinas. Nah, riki wenten soalnya nih nanging ampura niki Pak Edi iwang titik-titik niki riki sepatutnya nih kegenahang karena aksara Bali nih ring dhuwur aksara Latin. Talar niki titik-titik niki kegenahang ring dhuwur aksara Latin. Mangkin indayang surat niki skip dumun utawi foto soalnya nih. Lantur wenten 2 soal malesiki. Nah riki atur piuning ranah adat. Nah riki sampun patut titik-titik nggih. Titik-titik. Mangkin foto taler niki surat ring lempiran Pak Edi rerah 10 orang pertama. Surat dagingin identitas, nama lengkap, nomor absen kelas. Sapunika niki surat ring kertas lempiran pau foto
kirim ring WA Pak Edi. Pak Edi reras 10 orang pertama nggih. Elingan niki karena wenten nilai plus. Sampun? Nah, alit-alit sareng sami menawi teu wantah kadi asa punika pepelajaran basa Bali ring raine mangkin yening wenten iwang Bapak Edi nunas ngaranna pengampura utawi minta maaf nggih karena Bapak daler kantum lajah. Inggih makawasan yang atur Bapak Edi puputang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Basa Bali ajak